Papai tu de conseil. Comment est chérie? Ma tante, dans le bon côté, tout le monde a divine. Comment nous faire votre côté? On a de moi. Aïe, 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 aïe. Eu sei, não vi lá, tá apoiado. Bom. Ba kouman, e ba ou men ki servet isi ya? Ba kouman komanda yi kon sa? Kaban pa ranje tout bagay. E pa pou sa ou pe yo? E pi pase nou, ou pa le trop, pase a ranje kaban nan. É uma puta que isso. Não vai manger até, ué. Mwen pou e bagay sa ki tet sa, ki sens? Mwen manje tout, madame. Fò pou bebe ou pe yo pou sa? Mwen kon sou tap veni, e sa fè. Si mwen dekade kon mwen tap veni, madame, mwen ap gete manje kaban nan deja. Mwen jen bien, hein? Ton mwen manje mwen atan mi. Pou mwen se a devin jen kaban nan kon sa? Wap mou pe ya, wap mou riban. Eba nouvel mwen wap mou riban. Avè de sa, non? E bien, ok. Zan mwen de? Kono me kay nan baje. Non batim sa, mwen zi mwen batim sa, non madame. Ako nem batara isi a tol lontan. Oh my God. Non, ma avè ti ou, kompren? Ah, de ok madame. Eske mwen bak pe zan yon pou pe. Di bon madame. Sa bon, pase mwen a te a pou, e sa map gade. Ou e a te a si blou kote k pase mwen? Comment ça va pouvoir tout ça? Il va payer pour faire ça faire là? Comme ça, Oh my God. ah, t'es à passer mort.